Dobrodošli nazad na moj kanal. Danas ćemo se posvetiti jednoj neobičnoj temi koja je intrigirala mnoge širom sveta. Teoriji zavere da ruski predsjednik Vladimir Putin ima moć putovanja kroz vreme. Mnogi od vas su možda čuli za ovu teoriju koja je osvanula na društvenim mrežama i postala pravi viralni hit. Na hiljade slika pojavilo se na internetu, navodno dokazujući da je Vladimir Putin prisutan u raznim istorijskim događajima. Jedna od najintrigantnijih fotografija pokazuje ruskog vojnika iz 1920. godine, čiji izgled neverovatno podsjeća na Putina. Ali to nije sve. Postoje i navodi da je Putin bio prisutan tokom Drugog svjetskog rata 1941. godine. Kako je to moguće? Vladimir Putin je istaknuti ruski političar i državnik, čija je politička karijera obeležila rusku političku scenu tokom posljednje 2 decenije. Rođen je 7. oktobra 1952. godine u Lenjingradu, danas poznatom kao Sankt Peterburg, Rusija. Pre nego što je ušao u politiku, Putin je proveo deo svog profesionalnog života u KGB-u, sovjetskoj tajnoj policiji. Bio je član obavještajne službe u istočnoj Njemačkoj, DDR. Tokom 80. godina, nakon raspada Sovjetskog saveza, odlučio je ostati u politici i uspješno se probiti na političkoj sceni Rusije. Prvi put je postao predsjednik Rusije 2000. godine, a na toj funkciji je ostao do 2008. godine. Poslije toga je postao premijer, ali se 2012. vratio na poziciju predsjednika. Da li ste ranije naišli na ove slike? Nije prvi put da teorija zavere tvrdi da je svjetski lider putnik kroz vreme ili besmrtan. Čini se da se ovoga puta internet posebno zainteresovao za ruskog predsjednika Vladimira Putina, za koga neki tvrde da je krajnji putnik kroz vreme. Ovog puta ljudi su uočili jezivu sličnost između Vladimira Putina, ruskog predsjednika, i 2 istorijske fotografije snimljene 1920. i 1941. godine. Teoretičari zavere tvrde da su slike krajnji dokaz putovanja kroz vreme ili besmrtnost. Zapanjujuće tvrdnje na društvenim mrežama sugerišu da su 2 istorijske slike snimljene 1920. i 1941. godine zapravo današnji ruski predsjednik Vladimir Putin. Fotografije, tvrde teoretičari zavere, dokazi su za nešto mlađe verzije Putina, koji sada ima 70 godina. Veruje se da slika iz 1920. godine prikazuje ruskog vojnika koji mnogo liči na Putina. Druga slika, za koju se veruje da je napravljena 1941. prikazuje još jednog ruskog vojnika koji također mnogo liči na Putina. Ljudi već duže vrijeme raspravljaju o slikama i dolaze do raznih smiješnih teorija, pokušavajući da ih objasne. Neki veruju da je svemoćni ruski predsjednik u stvari besmrtan, a drugi su rekli da je čovjek neka vrsta stvorenja. Iako nisu baš objasnili šta su mislili pod drugim stvorenjem. Drugi smatraju da su slike dokaz da je Putin putnik kroz vreme i da takvi ljudi postoje među nama. Čini se da se za sada zajednici zavere sviđa ideja da su sve 3 slike u stvari iste osobe i da je Putin, ruski predsjednik, besmrtan i da služi ruskom narodu vekovima. Naravno, postoje različite i još bizarnije teorije. Jedna od njih je da ruskog predsjednika povezuju sa grofom Drakulom. Putovanje kroz vreme za sada je van jednačine jer su naučnici rekli da ne možemo da napravimo mašinu koja bi nam omogućila da manipulišemo prostorom i vremenom, što nam daje mogućnost da putujemo iz jedne stvarnosti u drugu. I dok su teoretičari zavere dokazali da su objašnjenja mnoga, čini se da niko nije očigledno smislio jedno jednostavno objašnjenje, da 2 Rusa koja žive u Rusiji, koji možda dele zajednički DNK i liče na svoje pretke. Ima više smisla od besmrtnog vampira koji putuje kroz vreme, zar ne? Na kraju krajeva, veruje se da svako na zemlji ima svog sličnog tamo negdje. Možda predsjednik Putin ima još nekoliko.
Na kraju ovog istraživanja neobične teorije zavere o Vladimiru Putinu i njegovom navodnom putovanju kroz vreme, ostajemo sa mešavinom fascinacije, zabave i kritičnog razmišljanja. Iako su slike koje su kružile internetom izazvale različite reakcije i podstakle maštu mnogih, važno je da ostanemo svesni da su te tvrdnje bazirane na spekulacijama i nedokazanim tvrdnjama. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Ako vam se dopao, ne zaboravite da ga lajkujete i podelite sa prijateljima. Pretplatite se na kanal kako biste dobijali obaveštenja o novim videima, jer nas očekuje još mnogo uzbudljivih tema za istraživanje. Vidimo se uskoro.